gledate sa jedne vremenske distance, niste bili tu jedno 14 godina, 15. Kako vam se sad Novi Sad čini posle? A dobro, Novi Sad je uvijek bio jedan poseban, pitom i lijep grad i baš sam, ne snalazim se baš najbolje, ali kad sam napravio 2 kruga, bilo je sve ok. Novi Sad je jedan grad u kome bi ja mogao živjeti. Pa dođite nam onda. Ne isključuje mogućnost. Da. Dobro. Ono što sam ja čula vama da ste vi pevačku karijeru počeli u Beogradu, je li tako? Da, pa apsolutno. Ja sam, zapravo pokušavao sam u Sarajevu, međutim, bili su kriteriji nekakvi, da vam ne kažem, staromodni, gdje se moralo, šta ja znam, da bi se etablirali kao pjevač, bilo je potrebno mnogo toga šta. U Beogradu je bilo daleko lakše, moram onda da kažem. Bilo je nevjerojatno, recimo, ja sam došao sa 17 godina u Beograd i sve sam maltene uradio u 2 mjeseca. Bio je san svako, ne samo moj, nego zamislite sad mladost, temperament, onda energija, pa želja, pa još kad vam ljudi spomenu televiziju, vi se jednostavno frapirate. Da. Sada ste, nakon toliko godina, negde na relaciji Sarajevo-Rijeka, ili tako? Da, ja sam u Beogradu živio 12 godina i bilo su to fantastična vremena. Imam puno prijatelja zapravo i ostaću sad neki 20 dana da sve te ljude pozdravim, da vidim. I tako dalje, ali isto sam također živio na relaciji zbog posla. U Sarajevu sam bio vrlo često, ali sam u Rijeku sasvim slučajno došao i zacementirao se. Jel da? Da, pa bilo je splet okolnosti, operisao sam krajnike. Dobro. I onda sam imao jedan problem, živite, borio sam se 4 godine sa, maltene nisam ni pjevao, nego sam više hodao, onako folirao. Znači, glas je bio u pitanju. I onda sam bio na talosnoj terapiji u Rijeci, bio sam gdje sve nisam, i tako dalje, uglavnom sad je sve okej. Ali vas je jedna lepa dama zarobila u Rijeci, koliko sam ja obaveštena? Pa dama je mene bila zarobila. Jel' tako? Da. A bila zarobila? Perfekat je to. Dobro. Dobro, sorry onda. Kažite mi ovako, da, čuli smo, evo da se vratimo malo muzici, čuli smo Dilemu, pesmu sa vašeg novog CD-a koji se zove Obsesija. Izdat je za muzičku produkciju Renome, naše drage prijatelje. Kažite mi koliko je ovaj CD različit ono pre što ste vi radili, da li uopšte ima? Mnogo je. Velika je ogromna razlika. Zapravo prvo moram da pohvalim Renome, ne želim na jedinstven način da ga reklamiram, ali drago mi da u Bosni ima jedna tako stabilna i jaka kuća koja može da izdrži sve te relanse po pitanju televizije i po pitanju distribucije i tako dalje, što je veoma bitno jer bez toga nema ništa, vjerujte mi. Pjesme su, zapravo, prvo moramo malo analitički pogledati kako se živjelo prije, kako sad. Sad je ovo turbo život. Jes, tačno. U svakom mogućem pogledu, je li tako? Nimalo ne zamjeram ovim generacijama, slušaju jednu sasvim drugačiju muziku i to je takvo vrijeme. I ja sam baš, nisam ciljao s pjesmama, nego jednostavno sam napravio pjesme za ovo vrijeme. Jer vjerujte mi da vi možete pjevati najkvalitetniju pjesmu ako omladna u diskoteci ne reagira, to je pjesma definitivno utopija. Džaba vam što kažu u narodu, je li tako? Dobro. Ajde da mi čujemo još jednu pesmu, Idi samo idi, pa ćemo onda još malo popričati i o vašem stvaralačkom radu, ne samo o pevanju. Vrlo rado. Dakle, Meho Hrštić i Idi samo idi. Noćna mora, pitanja mnoga bez odgovora, a srce sluti, tu je kraj. Ja nemam snage za oproštaj, a srce sluti, tu je kraj. Ja nemam snage za oproštaj. I zato te molim, idi samo idi, da te mojim očima ne vidim. Zato te molim, idi samo idi,
više tu